تیوی دما خوش به بینرین هجا بویرین کو دناوا روژه ده قومینه مشوره ده بلتنا داویا روژه ده لباخوز شهر دناوبرا هزین سوریا دموکراتیک قصده و چتین داعشی ده بدجواری دوام دکه قصده راگاند کو ایرو زیده تری 1300 چتین داعشی خواه رادستی وان کرنه ناوند راگاندنا قصده تکیلداری انجام شهر داخلین یکا نویسکی ده ناوند داخلینیا خود دیار کرد که لباخوز شهروانین وان دربین خورد لچتیان دادن چتین که نکارن خواه لبر شهروانان بگیرن خواه را دست دکن ایرو در دورا 1300 چته و مالباتین وان خواه را دستی شهروانین وکرن هیجای ببرخستنیه که دناوا دروژین داویه ده 112 چتین داعشی جی هاتن کشتن. اندام فرمانداریا گشتیا YPG نوروز احمد دیار کرد پشت شری لانیان الدجی چتین داعشی و YPG لگل کاریم پاراستنی او اپراسیونین به هیزین تایبت را ریخستن بون او تیکوشینه که خورد آجواکی جی بدمشاندن. اندام فرمانداریا گشتیا YPG نوروز احمد دکلداری رولای YPG پشتی تونکرنا داعشی جا اجانسا فراتی را آخوی نوروز احمد لسر تبلیبونا YPGش بینگاوا باگرا جزیره را وها گوت YPG با مورال کلجان و بریارداری کمزین دست به بینگاوی کر داعشی به دستی YPG دقده نوروز احمد دیار کر کو پشتی بداوی کرنا شر لعنیان و YPG بشداری بینگاوا تونکرنا شانین و شرط این چته آنجی ببه ایدیم داوی بکن و ویرنگی داوی یعنی ای فیزیکی داوی دولت داعشی کو آوا کربو ام بکارم داوی لبینن وک گاوا یکن هوایا لپیشم و هین دوام دکد دمن کورت ام بهیوینه کوی بقاده البته دوام پیکاوی دیج ده امج بشتاری وینا بن و حتی ام کارم ویجی بیجن یعنی براسي بوكي فرماندارية بيجي ما نقاش وينا كرن جهر كسي ده زيتر برپرسيارتين ملهم بري هي كودوان بيغا و دهين ده خورتر جگره كم جي خوتي ده بگرين چونكه دركتنا داش السر اساسي ایرادان گلان شکاندن آزادی و شخصی جنه ده بو البته. نوروز دست نیشان کر کو ویشانی و شرطی مطرسیک مزن به لسر جواکی لیبلی او وکه بجدنا و آماده کاری دنه و ها دوام کر. البته هنا تکوشینه که پر دمدریجی کو امی بدن هنن. یا که وان اپراسیونی کو نهاو شده جل پیش بکن و که هزن میجن هزن من تایبتی کو هاتن برای خستن کرن زیادش بر کو شرکی دی نهاو شده پر بدها پروفسیونالتی لازمه. پردها بهوستاتی لازمه جبنا هزن می کدوی من دهاتنا آماده کرن و پرورده کرن وقت پیشنگتیا وینا بکن همو هزن من نیه پیجش خوش ورا آماده کرن نوروز بارکشان لسر کرنین در مرووی ینچتین داعشی و ها بداوی کر که امزان ناو جواکان ده هنا یکو جوی باندور بونن هنن یکو ترسیانن لهمبری وینا بی اراده بی جسارت مانن و براسي داشت ویم لیده پر بشیوازن قریج و پر بهوانه لهم بریوه یعنی بسردهات جنه کو هاتن قتل کرن جنه کو هاتن رجم کرن جنه کو هاتن پارچه کرن هاتن شوطاندن و هر وها جبونا في ترسكي مازن داي آوا کرن دی جواکی ده لهم بریوه نجبو کو تکوشین ام بکار مهین ده بلنتر ده خورتر بکن البته رولا پیشنگیا هزن منیه پیجنه هزن جنن و همو جواکی ام بکار بن ویهش بندی آزادی برخودنا کل دجی تجرید لسری بر اوجلان دست پیکری به بریارداری دوام دکه چالاکیا هفسروکا کجده لیلاگوون به اراده که مزن دروژا خویا 127 مین ده به گوون رژی کما دست پیکی یا چالاکین ده گرتیگاهان ده اف 89 روژن چالاکیا خواه دوام دکن جبر زختین لگرتیگاهان ایدی روشا چالاگرین کو ده گرتیگاهان ده مترسیدار بویه. برخودانا لدیجی تجریدا لسری برو جلان آهف سروکا کنگرا جواکا دموکراتیک که جوده لیلا گوون دروژا 127 میده تاوی چالاکیا لیلا گوون چالاکیا کما گرتین دست پیکه گود 16 کانونی لگرتیگاهان دست پیکری 89 روژن دوام دکه یکی آداره اللي تواهیا گرتیگاهان گرتین جدوزا پکه و پاشکه دست بگیروا برچیبونه یا بیداوی و بیدور وگر کرن اف چالاکی جی دروژا 14 چالاگران دروژا دستپیکیا چالاکیا خوده راگهاند بون کشدر ویری برو جلان کس نکاروان جبریاروان وگرینه هر کدوچه روشا گرتین کدگیره و برچی بونه دنه گراند به هات راگهاندن کو برهان بارود یه دگرتیگاتی پافه هجماره یک آتکیر داگه ده
هفتی و نه روژن ده گروا برچیبونه یا بیداوی و بیدور وگرده به زوره نفس دستینه. پارێزەر فرات ڤۆڕاڵ ئێب موەکیلی خۆرە هەفدیتن پێکانی گوت bi zorê nefes distîne parsûyên wî deşin divê asta ku rewşa wî giran de tu kes li gel wî namîne û ev jî mirov dixe nava fikaran. Sê adarê jî parlamenterê HDP'ya Amedê Dersimdag û pênc endamên HDP û heştê adarê parlamenterê HDP Tayyip Temel û Murat Sarısac û du welatên din jî ketin girava bêdem û bêdorvegir. Sedat Ekim jî li mala xwe ya li Êlihê çalakiya xwe di roja heftî û nehemîn de berdewam dike. Gurbetek tîren a li girtîgeha Bekirkoyê dest bi girevê kirî di roja pêncî û nehemîn de çalakiya xwe dewam dike. Gurbetanî ziman ku çil malê û çil li girtîgehê çalakiya wan dewam dike wiha got divê civak bêdeng nemîne. Ger bêdengî dewam bike wê bibe sedema mirinê ev bêdengî medeşîne û tenê gel dikare dawî li bêdengî bîne. Li Wanê jî gelê dijî tecrîda li serê berocelan meşiyan. Di meşê de bê navber sloganên piştevaniya bi çalageran re hatin gotin. Parlamenterê HDP'yê Rihayê Omer Hocalan jî ji Wezareta Dadê re daxwaznameyek şand û xwest hemû zext û qedexeyên li serê berocelan bêdawî bikin. Hocalan di daxwaznameya xwe de balkişand li ser tecrîdkirina rêberocelan û binpêkirina mafên wî yên netewî û gerdûnî. Ji bo piştevaniya barmanca çalakiyên güven re li Bakur û Rojhilatê Sûrî çalakiyên cûr be cûr têne li darxistin. Bi sedan şenên dirbêsiyê daketin qadin û piştevaniya xwe ya ji bo güven nîşandan bi heman armancê qamişloyan jî li pêşiya navenda netewên yekbûyî daxuyan yekdan. Bi sedan şeniyên navçeya dirbêsiyê ji bo piştevaniya çalakiya Leyla Güven meşek li darxistin. مشلقادا آزادی و گوهری میتینگی دی میتینگی ده لسر ناوی مجلس دربسی عبدالله شیخکا آخفی ام برخدانا هوالا لیلا ناصر و کروان گلدوان دست بده برخدانه کرنه ام بناوی و بناوی نفجه دربسی و باجاروکی و ام سلاف دکن مش بسلوگانین آزادی جریبر او جالان را او بجی برخدانا چاله گرین دگروا برچیبونه ده بداوی بو. به همان آرمانجی شینین باجار قامشلو بسلوگانا دابخوازا لیلا گوون دابخوازامه لپیشیان آوندانه توانیه کبوی داخویانیه گدا. شینی لچارخره عثمان صبری باجار قامشلو کمبون. لجبر روشا هوایی به عربیان بری خوادان آوندانه توانیه کبوی. لور داخویانه که جبورا یا گشتی ها داین لما املا الوسطى جيهاني يا گشتی اون رخصه ما به مروه باندکن تاگو بلزگینی درواسی به مجاره ببین و فشاری لسر دولتا تر بکن. Li Başûrê Kurdistanê jê gireva birçîbûnê yên barmanca şikandina tecrîda li ser Rêber Öcalan li gelek deveran dewam dikin. Çalakiya Nasiryaz ji ev 114 rojin li dar e. Her wiha çalakiya dorveger a li Hewlêrê ji aliyê koma 57 ve dewr hate girtin. Barmanca piştgiriya ji şandeyek ji nûnertiya peyedê û nûnertiya Kongrasariya Başûrê Kurdistanê serdana çalageran kirin. Li Başûrê Kurdistanê gerevin birçîbûnê ên parmanca rakirina tecrîda girankiriya li ser Rêber Öcalan dewam dikin.
لنونرتیا هدپیا لهولیری گروا برچیبونی دروژا 114 دیا چالاکی ایرو جالی کوما 57 و ها دورگرتن هفسرو که نونرتیا هدپی عابد ایکا دما دورگرتنا چالاکی ده آخوی عابد ایکا دیار کر کو مها آداری مها شورشو برخوادانا گل کرده و بانگ لگل کر کو بکوین هولدانان جبو داوی لظلم و زورداری بینه خبات ما یکم ای سرکه ای بجیانی هر وها ای هر ام دکارم بیجن برومت و چالکی ما دست بکرینه برکو دی روش حوالی ما کتنه خطریه دوی رایا جهانی رایا گشت و طیبت یا رایا گل ما ای کرد زانابونا و دوی روش حوالی ما دی برو خرابیه دش ده همان دمه ده چالاکیا بدم و بدور وگر اندام مجلس هدپی ناصریا گزجی تاویگو روشا تندرستیاوی خرابه دروجا 114 ده به بریارداری دوام دکه. هر وها پشتگیریا گل هرمی جبو چالاگران ددومه. شانده کی هنرمند ماموستین زانینگه روزنامه‌گر و نونرین پارتی و آلین سیاسی سردانا چالاگرین لنونرتیا هدپی یا لهولیر کر. لسر ناو شانده محمد بکر آخوی و گوت ام جبو پشتگیری کرنا زیدتر آج بو چالاگران هاتنه. ام لور رادگهینن که بحامو اوای لگل مافو داخوازن چالاگرانن. لوارگاه پنابران آج شهید رستم جودی مخموری چالاکیا گروا برچیبونی دروژا هشتیون هنده ده همان دمیده اندام مجلس عشتار فضیل توگجی 54 روژن ده گروا برچیبونی یا بدم و بدور و گرده پارمانجا پشتگیری جی شانده یک جنونرتیا پیده و نونرتیا کنگراستار این باشور کردستانی سردانا چالاگران کرن. هر وها گروا بدم و بدور وگر اندزیار هرم محمود کل نافچه کلار گرمیانیه دروژا 19 ده تاویکو هرم محمود زیدتری 6 کیلو کم کریه لمورالی وی بلنده هرم محمود دبیجه کو اوه حیها داویه چالاکیا خو بدومینه و بانک لجواک دکه کو بلاقد جتکوشینه بهوی نبن تمیهوی جبو سرکفتنه هیا که دلیم که خلکی گرمان که هیچ کاتی بی امید نبن همیشه لکاتی نا امیدی دا امیدی که کسانی کن که پیشنگایتی بلی نامنیشانه که دنیا چالاکیان لستراسبورگا فرانسه یف 88 روژن لستراسبورگا فرانسه 14 کردستانی دیگره و برچیبونه دنه روشانه پارلمنتر اندامین سازی و رکخصن او ولات پاریس سردانا چالاگرین لستراسبورگه دیکن هفسرو که کچه که اوروپا او چالاگر یکسل کوچ آخوی او گود جبو کو چالاگر نمرن دوی همو سیاست مدارین اوروپی او حکمت وان زخته لسر ترکیه بکن. چالاکیه گراوا برچبونیا بیدم و بدور فگر اچارده سیاست مدار و اکتیویستین کرد آل استراسبورگه و امام شش ایلگالار دروژا 88 دومه. تاوی روشا تندرستیا چالاگران خرابشی لی چالاکی به باوریا سرکفتنه دومه. و جاره پارلمنترا اسپانیا اوربان گریسپو گو انداما پارلمنتا اروپاییه و آلیکارا سروک شارداری استراسبورگه فانچوس بای سردان چالاگرین استراسبورگه کرن. آلیان گوتن اف چالاکی جبو دموقراسیه نه ام جلگل ویته کوشینه امی گراون برچبونه بخن روژاوا یکیتیا اروپایه و وان چالکیان لگلک جهان به پاریسن. هروها امی داخوازین چالکران بکینن کمیسیونا مافی مروان اکونسای اروپایه. چالکگر یوکسل کوچ و گلستان ایکجی بالکشانتن سر چالکین گراون برچبونه وها گوتن. به هزاران کس لکردستان و اروپایه دگراون برچبونه دانه. جبوکو چالکگر نمرن دوی سیاست مدارین اروپایی حکومت زختان لترکیه بکن برخودان گراوا برچوبونه حمو بشین کو دخوازا آزادی و مافی مروان دیگن تمثیل دیگه به خودی درکتنا شارداری استراسبورگی را دوی حمو ببندنگ چالاکیه و همجل پیشی امرنان بگرن. کنگره جواک دموکراتیک کردستانی لاوروپایشی جبو بداوی کرنا بدنگی اروپایی یلا هم بری تجربه او گراون برچوبونه و سبال برلین متینگ کل دار بخه. کنگره بانگا تبلیبون هر کسی کر. مدیکو اینترنشنال کو سازیه که مافی مروان بداخلونیه که راگاند کو جبو داوی لگف و ایریشین دولتا ترکیه لسر روش آوا بیانین دست به کامپانیا روش آوا به پاریزه کرن. ده داخلونیه ده واحد گوتن سال 2014 هزین یپگی و یپجی جواک ایزدی جهویتیا چتین داعش رزگار کرنه. دشری دشی چتین داعشی ده نیزی 10,000 شهروانین کردان شهید بون. پشتی کو سروکی دولت یک بوین امریکای دونالد ترامپ داخویا کرن کو به هزا خواج سوریه وکشینه
دولتا ترک لدیج روجاوا و باکوری سوریه دست به گفا خارنی کر و هجمار لشکرین خوال سر سنور زیده کرن داخیانی وها دوام دکم گر شرکه لسر حریما باکور روشرات سوریه وره کرن ویری لبر کاراسته که انسانی و سیاسی وکم اگر هولدانه که جبو داگر کرنا روجاوا بکرن او یک وک ایریشه که چلیا 2018 یا لسر عفرین باکو قانون نافنتوی لی هاتم بم بکرن مدیکو انترنشنال یک جسازین مافی مروان ای آلمانیایه جبو وی جسازیان نافبوری بانک لحکمت آلمانیای کرکو زختی لترکیه بکن. ریوبریا خواسریا باکور و روشلات سوریه بداخلانیه که خبات و تدبیرین کود هفتیا در بازبوی ده گرتنه اشکره کرد. ریوبریا خواسر لناون داخویا لعین ایسای جوینه که چاپمنیه لدارخست. بردف که ریوبریا خواسریا باکور و روشلات سوریه لقمان احمه داخلانی خوانت و هاگوت. ریوبریا خواسر گلک بریاری درباره آلین تندرستی پرورده و چاپمنیه ده لحریمی دانه. درمانخانه ناوندی جعالی یکتیا درمانخانهان لباجران و وکرین. فونین ماموستیان لریوبریین خواسر و سیویل این باکور و روشلات سوریه هاتن دیار کرن. ریوبریا سوتمنیه ویل همو باجران بیوکرن داکو سوتمنیه جشینیان را پیدا بکن. رشنویسا سیستما هندرین آ 10 دستیان آ مجلسا ریوبرجی هاتیه اری کرن. هر وها احمد دیار کرکو مالپرین فیسبوک ین نوچین و بین رخصه کرن و یک گرنا پرین رخصه کرن جنین مالپران. روسپین ال او خلق افرین و شعبای کمخباته که به سلوگانا ناج داگرکریا ترکیه را ناج گوهرتنا دموکرافیک را ارگانیزه کرن. دو کمخباتی ده پیک هاتین کرد، عرب و سوریان، نونرین پارتین پیشروشا سوریه، حوالبندیا دموکراتیک آ سوریه، پارتیا گوهرتن و پیشخستنی یا سوریه آمده بون. کمخبات لحولا ناوندا شهید آخین وداد و چاند و هنری یا نافچه فافینیا شعبای پیک هات. دو کمخبات ده 6 مجار هات نقاش کرن. دناف ده بن پیکرنین لسر دیروک او گل عفرنی قناخ یکمین او دوامین این برخودنا سردمی او گوهرتنا دموگرافیک. بناوی روسپین ایلان معاص رسلان آخوی او بن پیکرنا ترکیه ین لسر عفرنی شرمزار کرن. رسلان تقص کر کو ایلن هرمی ویل رخ برخودنا سردمی بنیا حیا کو عفرین دزگار ببا او شینی وگرن واری خوام. بجدارین کمخبات جی گریدای مجاری آخوین. سکرتری گشتی پارتیا گوهرتن و پیشخستنی یا سوریه مصطفى قلعجی جاخوی و گوت پیوسته گل سوریه بی مداخله درفه آلوزی نقاش بکه و چارسری بکه و وگرینا ماسیا دیالوگا سوریم. شانده که کنه که ده چارچوبه کمخباتین جبول دارخستنا کنگره نتوی کردستانی بارگاه حزب دموکراتا کردستان ایران یال نافچه کوی زیارت کرد. شانده کنه که کوج هفسروک کنه که ریبور رشید او 4 اندامین کنه که پیگ دهات جعالی رایدارین حزب دموکرات و هات پیشوازی کرن. پشتی جوینه آلیکاری دوامین لیپرسیواری گشتی یا حزب دموکراتا کردستان ایرانی محمد ناظف آخویم. محمد نظیف دیار کرد که هر دو آلیان لسر یک ریزیا دناوا کردان ده او بشتر کرنا پیوندین آلیین سیاسی آخوینه. پشتره هفسروک کنه که ریبوار رشید گوت او کیف خوشن جبون زیکاتیه که باش دبینن دنابر آلیان ده او پشتگیریه ددن جبول دارخستنا کنگره نتویم. هر وها هفسروک کنه که ریبوار رشید او اندامین پیره ده چارچوبه خباتین خود خواستن در بازی روش آوه کردستانی ببن. لتوی همو هولدانان رای دارین پده که اف هولدان آستن کرن. بالفرین روسیه با کردنیا به دولتا ترکیه داگر کرده بمبل سر حریما ادلبه ده باراندن لدیجی ایریشن بالفرین لباجرین عزاز و بابی خواه پیشاندان دست بکرن لعالیه که دنجی و ده چالکیان آخاز بازیتونه لبابی لدیجی چتین دولتا ترکیه داگر کرد چالکی اک بکانین. دو بالافرین روسیای ایریشه که اول سردپویه که جبل خانه یا چتین دولتا ترک لادلبه بکانی. هری داوی وزارت پاراستنی روسیه راگاند که اف ایریش با کردینیا به ترکیه را بکاتیه. آژانس راگاندن روسی لسر زمان وزارت پاراستنی روسیه راگاند که بالافرین روسی ایریشه که اول سردپویه که جبل خانه لادلبه بکانینه. وزارت اشکره کرد که اف ایریش به کردینیا به دولتا ترک را بکاتیه.
لگوری وزارتی کما کو هاتی هدف گرتن پلانا ایریشکی لسر بالافریگا حمیمی یا روسیه دکرن. چاودێریya Sûriya mafê mirovan jî ragand ku di encama êrişên balafran de 26 kesan jiyana xwe ji destan e. Van êrîşan hem gelê sivîl û hem jî malbatên çeteyên dewleta Tirk bêzar kirin. Lewra li bajarên Ezaz û Babê li dijî dewleta Tirk a dagirker xwepêşandanan dest pê kir. Şeniyên herêmên Ezaz û Babê li dijî dewleta Tirk rabûn û xwestin ji herêmê derkeve û bombebarana Rûsyayê raweste. Li aliyekî din jî li nêzî qada Mert û yal bajarê Babê bombeyek bi motorsikletekî ve teqiya. Odeya çalakiyana Xezeba Zeytûnê bi daxuyaniyekê berpirsiyartiya çalakiyê rakir serxwe. Di daxuyaniyê de û hatê gotin. Di çarçoveya çalakiyên Tûlhildanê de li bajarê Babê li dijî çeteyan motorsikletek hat teqandin. Di encama çalakiyê de sê çeteyên dewleta Tirk hatin kuştin. Yekîtiya Ewropayê ji bo alîkarîdayîna pêvajoya jinû avakirina Sûriyê hîna şer danîne nûnerê Yekîtiya Ewropayê ya karobarên derve û siyasî Federica Mogherini têkildarî mijarî axivî û got divê hewildana siyasî ya çareseriya alûziya Sûriyeyê bên destpêkirin. Yekîtiya Ewropayê ji bo tevlîbûna pêvajoya jinû avakirinê hin şer datîne. Nûnerê bilind a Yekîtiya Ewropaya karobarên derve û siyasî Federica Mogherini beriya Kongreya Piştgiriya Siyasî ya li Brukselê ji dezgehên çapemeniyê re axivî û got. Gava ku pêvajoya siyasî ya li Cenevê dest pê bike, em ji bo peydakirina pereyên pêwîst, ji bo jinûva avakirina Sûriyê û nîqaşkirina vê yekê bi banka navnetewî re amade ne. Nûnera Yekîtiya Ewropayê diyar kir ku ew ji bo destpêkirina pêvajoya siyasî ya Cenevê di nava hewildanan de ne. Gerilên HPG li dijî artêşa Tirkiya dagirker li Idirê çalakî pêk anîn û du leşkerên artêşa dagirker hatin kuştin. Navenda ragandin û çapemeniyê ya HPG li ser çalakiyên gerîla û bombardûmana hawayî ya artêşa Tirkiya dagirker daxuyaniyek da û ev agahî parve kir. Di çarçoveyê pêngava serkeftinê ya şoreşgerî de ku li eyaleta Serhetê didome 12 heta 13 adarê gerîlayan li dijî leşkerên artêşa Tirkiya dagirker ên li qereqola Korxanê ya li girê kirê Koryê du çalakiyên suîqastê pêkanîn. De her du çalakiyan de du leşkerên artêşa Tirk hatin kuştin. Artêşa dagirker piştî çalakiyan bi çekên giran li derdorê reşandin. 13 adarê balafirên şeriyên artêşa Tirkiya dagirker qada gundê Filaha ya herêma Zê qada çamankê ya herêma Garê yên herêmên parastina medyayê bomba kirin. Bombardumanê zarar negihand hêzên gerîlayan. Ji bo hilbijartina herêmê yên Tirkiyê re tenê 17 rojmane li Qers Melatê Adana wan û Curemêrgê xebatên Partiya Demokratîk a Gelan HDP bi coş dewam dikin. Namzetên HDP diyar dikin êdî piştî sihuyekê adarê HDP wê dest bi pêvajoyek nû ya kar û xebatan bike. Li Tirkiye wê sihuyekê adarê hilbijartinên herêmî pêk were. Ango gel ji bo hesabxastina ji faşîzma AKP tenê 17 rojmane. Bi nîzîkbûna hilbijartina herêmî re hirs û heyecana gel û namzetên HDP jî bilind dibe. Namzetên HDP yên ji bo hevşaradariya Qersê, Şevîn Alic û Eyhan Bilgen projeyên xwe yên li ser bajêr aşkere kirin û gotin. Karê destpêkê got em bikin, em ê pirsgirêkên av, rê û çûpê çareser bikin. Êdî gel wê şaradariya xwe bi rêva bibe. Namzetên HDP yên ji bo hevşaradariya Melatiyê jî serdana dikandaran kirin. Namzetan diyar kirin ku di vê hilbijartinê de em ê bersivê bidin pirsgirêkên ku derdikevin pêşiya wan. Çi dibe bila bibe, ew ê dengê xwe bidin zihniyeteke nû. Rêxistina HDP ya Adanayê di çarçoveya xebatên hilbijartinên herêmî de bi endamên çapemeniyê yên bajîr re civiyan. Parlamentera HDP Tulay Hatim Oglerî beşdarî civînê bû û pêvajoya siyasî nirxand û got. AKP bi siyaseta gefê polîtîkeyê bi rêva dibe. Divê em di sûyekê adarê de bersivê bidin vê polîtîkayê. Li Wanê jî gel bi hev re li ser masaya xwarinê li hevciviyan û diyar kirin ku mîrateya berxwedanê ya li Wanê wê bersive bide desthilatdariya heyî. Parlamenterê HDP'yê İstanbulê Ehmed Şik li navçeya geverê ya Culemêrkê serdana navendên hilbijartinê kir. Ehmed Şik di serdanê de diyar kir ku qeyyûm her tiştê xerab kir ji bo wê jî karê HDP piştî sûyekê adarê wê derbasî pêvajoyeke nû bibe. HDP hewil dide di hilbijartina sûyekê adarê de li navçeya Panosê ya Agiriyayê bi rêceyeke bilind bi ser bikeve. Namzetên HDP gotin
ئەوەی بڕێژەیەکە بلند را کوڕێ بشکینن هەروەها نامزەتên هەدەپێیên hevşaradariya Alekê bi ve guhestina dengên bêrêbez hatibin rojevê û gotin dengên li ser axûra hatine qeydkirin nikarin vîna gelê me diyar bikin em ê bi ser bikevin. بری بینرین هیجا نوچین من داویار روژه جی ایرو بویاوی بداوید بنو هم دبیجن حتی سبا جاره کردن به نوچین نوام لپیشیا وابن بمین دناوا خیر و خوشیده هر شاد و بختار بن.